Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Janel, anak, rumuarak laang biitwan. Agbati ka dito'y balay. Sa dino nga minti papanan nyo, nanang. Inak nga rod iti tersena ni bakla. Ay, ibati nakmanan ngagmaymay sa dito'y balay, nanang. Ay, nawaw. Saan kan nga ubeng? Kabaw lamon ti bagay. Sa maysa, di dala ang budayan ni bakla ti papanak. Anya nga minti aramidom ijay, nanang. Adda nga rod na patag pagsaritaan may kun ni bakla nawatam. Day talag marmarites mo tentin into naram, nanang. Nay, sumardeng kasi ka, Janel. Saan ka marites, anya? Naimbang, tanakaumay ka, Mari Rosa. Hello? Ayun, amare. Umayak man nun agistambay dito'y tirsenam. I can win, no problem. Ay, win kayam. Nadamog mo ka day, tinapasamak iti anak ni Ikang dita kabangibang a barangay. Ay, saan pa'y? Apay, agan ano aya? Ay naapaw, nakitaray kanumot iti nubyo na. Ay, na wow! Ay, nagtured man. Ay, wala. Ay, sungaraw. Naturad. Sa paisan nga, amo dagiti dadakkel na no, asino ka dagiti nubyo natin, nakitarayan na. Di kaya't mo asawen? Ado tinobyo ti anak ni Ika? Ay, sos! Naalala, maray. Ay na. No makapagsaumat na dyan nga Ikang idi, ang kunamlan asino a perfecto. True! Ano ngayon? Rosa! Ada ka dit, Ay, Ay! anya ti masapul yun, lolo? Day. Ay, umay ko man ito dati basit anatang ken prutas, apawk. Ay, nagbunga gayam man ti imula yung anatang iti arubayan yun, lolo. Ay, una, pawk. Di ni mo't kabalan asida ang tanaga daw. Ay, aguray ka. Ninanang maw, ayan na. Kaslawan bait. Ay, napan iti tersena ti kumari na abakla. Ay. Ada ka no tinapatag pagsaritaan da, lolo. Awan mo't ijay itay lima basak. Amangan no adadamot iti uneg, lolo. Ay, nawaw. Kastalatan, ti aramidin na. Imbis nga agsapol iti pagtrabahuan na. Ay, day ta ka agmarmaritis tin into na rin nan. Diyak man amu kun ni nanang, lolo. Da kayo man ti mang bagbagakin ko, ana. Amangan no da kayo mo't tidinggan na. Malala. Bagbaga akto ti inam, apaw. Ay nawaw, mangmangag mo day ta, balakay. Nagpiksa man ang ti katawadan ninyo, kinimanang Rosa. Pasensya kan, Grace, bakit? Awan mo't nga minti deng ni Manang Rosa. Uray ni tatang. Kalabanan na no kasta bagbaganda. Imbis ang makitangdan, day takid din makimarmaritis ti aramiden na. Naimbag tadait ited asustento ti ama ni Janel. Kasanulaangan no maibos day jay. Pangalaan da nga ta iti kananda. Makaamumutan ni Manang Rosa. Idi pay lang ibagbagak nga agaplay iti pagtrap-trabahwak ngam di namot kayat. Ay nawaw. Dayjay pati ko na mag-Grace. Sadot at talaga dayjay ang manang ko.
Rabi mo, gaya mo, maray. Ala, agawid ako na. Oy, mangan tapay mare. Ay na, saanan maray. Amangan ki di no karkaro amarabiana. Kat masabat ko dagiti tanod nga grunrunda ita. Okay. Inton bigat to manen, mare. Nawun maray. Ala, inako nuwan. Ay, wait. Wait a minute. Abay. Abay kaday. Ada ka di pagsilaw mo? Ay nawaw maray. Napigsa dagiti matak. Kabailak ang makita ti dalan ko, oray na singot, maray. Ay, o ala. Ikang ka iti battery ta alimunan. Ta pumigpig sapay dagiti matam. Ay nawaw! Sana ba ti rate itid mo? Bumbilya? Ha? Manang Rosa? Ay, Ay. wal. Kunakon kay. Si kaday ta. Apay, sa dino tinagapon? Nagapuak man dita ayan ni bakla ako, Marek. Ay, nagmarmarites kay manan iso narabyan ka. Ah, Sapay awan flashlight mo ka nagsipnget. di nakpakadanagan, Val. Makitak pa'y mo ti dalan ko. Ay nawaw. Napigsama gayam ti matam. No aggapo ka iti pagchichismisan nyo. Oy, tapno ibagakin ka. Sipod pa'y ide, napigsalat tati matak, Val. Napigsamo dagiti lapayag ko. Oh. Uray tengat rabi ay, makaawi daklata. Uray awan ti silaw ko, naawata. Apay akas sa tila nga mga nagawid, balakay. Masurunak ka ni Manang Rosa. Bakit? Apay manan ni Manang Rosa aya. Nasabat ko iti dalan Narabyan ang nakimarmarites. Ay una yan day taakapsat mo. Ay na, siyak pa yun ti mabain iti aramiden na. Ay saanan na day ta ti pagsaritaan ta. Ay na, agburak lang ti darak. Agpulas ka nga ro doon, tamangan lakay. Ayun kaya, nitatangay. Imunan anangan, tamaturog ka no amasapa. Ala, agidasar kan. Agpulisak labi Ay, Janela dakon. Anyat niluto, mamasida. Sanak pa yan nagluto, nanang. Na, aguray ka. Sa dino tinangalaam ka dagito'y nateng ken prutas. Inten ni lolo dagita, nanang. Ay, nawaw. Ay, naimbag mo ita na panunot natin ang tide. Kahit, anyang iti imbaga na idimay. Di na sinaludsod, no sa dino tinapanak. Sinaludsod na, nanang. Kay, anyang iti imbagam. Imbagak, anak ikaaruba kayaw. Ay, una yan. Imbagam kuma, anak paili ak na, tasuruan nakpay nga agulbud mait, nanang. Apaya nakatugaw ka laeng dita, Janel. Saan ka di nga imbaon ka nga agluto? Awanon ti maisaang, nanang. Ay nawaw. Kasanungawan, adamot baga sa ginatang ko. Naibusan, nanang. Idi pa'y napalabas a bulan dayjay. Kahit, adi ang aruti urayam. Inka pa'y bumulod akadalolom. Diyak kaya ti maungtan, nanang. Ay nawaw. Makaamu ka mo na. Basta siya, mapanak iti ayan ni Mare. Ha! Makipangan ako ni Jay. No kayat mo, mapan kamot iti ayan dalulom. Ta ijay kan ang makipangan. Ay, nang, mangtud kalatan iti maigatang iti bagas. Taanusak ti mapan gumatang. Ay! Sa dino kumati pangalaak iti kwartak ngay. Amumait nga awan tinatalgad at trabaho. Ay, naibus ka din ti kwarta ngayon pauit ni tatang. Ay, nawaw. Nabayagan naibus dayjay. Ay, uwan gayam. Teksam man kit day.
Ibagam nga agpaw 8, tanaibusen ti abastuta. Oh, kaanakan Janel. Anyat araramidem dito'y balay. Mabalin ka diti makipangan, Uncle Val. Makipangan? Awan nga minin ti isa ang may ijay balay, Uncle. Ay, nawaw. Tiinam ngay. Napanmanon iti kumari na abakla. Naglukon tiinam. Di lagbay ni tikastang araramiden na. Ada ka magayam dito, Janel. Umay ka no makipangan, tawan isa ang daiji balay da. Auntie, Kat no natanawak ni Manang Rosa ititirsina ni ninyo itay Val, lakay. Agmarmaritis damanan ah. Isumot lang tiyan, muna nga aramiden kay. naimbaglaangan ta simmangput kayo, nanang. Oh, apay? Ada tinaawat ko a disconnection notice, nanang. Idulin mo pa ilaang dayta. Nabanugak. Kaya't kunti agin na na. Kasanon nupot dun dati silaw tayo, nanang. Ay nawaw. Basta idulin mo pa ilaang dayta kunakmat. Kita to inton sa anak abisi. Sige nang, iparabaw ko dito'y lamisaan. Tapno saan nyo ang malipatan. Wawan! Makamu ka dita. Siguradum laang, asaan ang mapukaw dita pangikabilaw. Ay, nawaw! Sa dinutayan mo, Janel! Rabin! Ngam di mo pa ilamot iswitch dagiti silaw dito'y balay! Adak dito'y lang, nanang. Ay, apaw! Unay kamutin, aya! Apay nga mina di mo iswitch dagiti silaw, aya! Awan mo't kuryente, nanang. Kasano kumangawan? Nadamot silaw dagiti kaarubat, ah! Lipatan nyo ka din, nanang. Disconnection notice. Ti impakpakitakin ka, idi. Adayamot! 5 abulanen asaan tayo ang nakabayad iti bill ti kuryente tayo. Iso pinutod dan ati connection tayo. Siyempre, saan nyo mo't nakita? Taday tamot makimarmarites iti kaaruba tayo. Ti aramiden nyo. Mare ninyo, umayak man. Oh, anya ti masapol mo, Mari Rosa? Mare, mabalin ka diti umutang. Ay na, ano maya ti kwarta, Mari? Ay napong. Ay na, awanan silaw mare. Na disconnection. 5 abulan na saan kami nakapagbayad. Ay na, wow! Ay, pasensya kan, Mari. Awan maipabulod ko kan ka. Ora siya. 2 abulan mo tinadyak nakabaybayad iti silaw ko. Ure, 1,000 laang ko, mare. Ay na, sorry, Mari. Naibos ngamin ti kwarta. Agraman po unang iti tersina kan ay gastos ko. Sige nga ro. Mapanak pa iti ayan da tata. Val, ada ka din ni tatang? Awan, apay ayamanang. Bumulod ako maiti kwartana, ading ko. Ay nawaw. Ni tatang pay lang, di nakabalanan ti makitrabaho. Wano manggad. Bumulod ka pay lang. Naputdan kami iti kuryente. Iso ka sa pulak ti kwarta, ading ko.
Sana ka komportable no awan ti silaw iti balayan niya. Apay ngamin, adiyo binaybayadan ti bilyo. Anya kumaita. Awan mo magbayad ko. Kasta pala ti panagsasawom kanyak manang. Nung napangka kumamo nakitang dan, di ada pagbayad mo iti silaw mo. Kun igatang yo iti kanan nyo. Oh, nagadumot nga amom si Kaval. Maritis pa mo, manang Rosa. Ay! Agli si kakidi ti dalan ko, Val. Ni tatang ti kayat ko makasarita. Saan na si ka? Emote. Awan ni tatang dito'y balay. Ada na patagan na panan na. Ah? Sige. Agawid ak nga ro doon. Agsubli ak tulaan nga, inintin sumangpot ni tatang. So mo lang nga awan ti serbe makasarsarita. Pa? Na. Agong ungot mat ni Manang Rosa api manaw, lakay. Anya tinapasamak. Masuron kanyak Tasaan ko api na utangan. An-anuan na kano aya ti kwarta. Pagbayad na kano iti kuryente bakit? Tanapot danda. Aya. Wen. Ay nawaw, isubot lagayam Awan tinakitak asilaw iti balay da idi kalman. Wala. Idin sapay napalabas alawas na napot danda. Nasaya at makidi Tapno ada ti pagnakman na. Ay husto ka bakit? Bayan tayo, tabarang makaamiris nga awan na sayat nga itden, ti inalda o pan nakimarmaritis na. Anya lakit din ti kastoy. Apay man na napudot ti ulom, nanang. Ay nawaw! Asino mo ti sana pumudot ti ulo na? Ano kastoy lang? Awan lang arudon ti silaw. Awan pa'y ti masida. Basol mo mutlaang, nanang. Agsardan ka man mo't si ka, Janela. Husto ti kanayon ngay bagbagada Uncle Val kan lolo kan ka, nanang. Imbes aday tamapan makimarmari tester aramidem. Agtrabaho ka kitdi. Na? Asino ka kumaamang ibaga iti kasta kanyak? Ha? Laglagi pam asyak timang palpalamot ken ka. Ay, wanan nanang. Umay kayo nga rudon tamangan tayon. Sakbay asumipnget. Ay, sige. Anya nga iti masida. Na? Asin kan mantika manain? Kat, isumot laeng ti adda, nanang. Anya nga minen tayo ko na mga ibagam kanyak, Val. Imay ni Manang Rosa itay tatang. Bumulbulod iti kwarta. Bumulod kanukan ka. Ay na wow. Pagala ko mga iti kwarta nga ipabulod ko kenkwana. Kasta mo ti kunak kuana tatang. Ay apaw. Kanon tong agnakam ay adadya kabsat maw. No umay tumanan dito'y balay, di upapautangan tatang. Agruam day jay Manang Rosa. Ti masapol mo, Rosa, anak. Humaya ko mabumulod iti kwartayo, tatang. Ay, pasensya nga mawan may pabulod ko kan ka. Pangalak nga iti kwartak. Uray sa nga ribo laeng mo't tatang. Awan nga rod kwartak. Ay nawaw! Sa nga ribo laeng, di yu pa'y mo't maitid. Amam, kapigpig sa ampay laeng, Rosa. Kabalamot, timanggad ko nagtrabaho. Apay man anaw nagsapol ka ngamin iti pakitang dana mo no pagtrabahoam Jakon maanusan ti kastoy, tatang. Awan ti silaw medyo balay. Ultimo maisa ang awan pa yun. Ay, agnakam ka. Taimbes aday tamapan makimarmaritis ti aramidham. Nagsapol ka kuman iti panggedam. Ay Nana Rosa, husto tinako na datatalando kinival. Imbes nga mapan ka makimarmarites, makitagad kakit de, tapno ada ti usaran ti pamilyam.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.